Mu bihumbi 2025 umwuka w'intambara wongeye gusatira uburasirazuba bwo hagati. Iran na Israel bongeye kujya mu bushyamirane bukomeye bushobora guhungabanya amahoro y'akarere ndetse n'ay'isi yose. Mu myaka myinshi ishize, Iran na Israel ntibigeze bagirana umubano uhamye. Iran ishinjwa gukora ibitwaro bikomeye bya kirimbuzi, mu gihe Israel yo itabishyigikiye, ikorera mu mahoro ndetse no kwirinda, kandi Israel ifite umwanzi ukomeye ari wo Iran. Ikomeza kugaba ibitero kuri za laboratoire ndetse n'ibikorwa by'ubushakashatsi bya Iran. Ariko muri Kamena 2025 ibintu byarushijeho kuba bibi. Mu kiganiro cy'uno munsi tugiye kuganira kuri ino ntambara ikomeye ishobora gushyira isi yose mu ntambara y'isi ya Iran na Israel. Ba hafi ntujye kure wumve buri kimwe, imva n'imvano yayo. Igihe tugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Ronje. Nimba uri mushya hano kanda subscribe, kuko utayikanze ntabwo wazigera wongera kunyumva. Uhawe ikaze. Mu mpeshyi ya 2025 isi yongeye kubona igisa n'umurabyo ushobora guteza intambara y'isi ya gatatu. Iran na Israel, abanzi kuva kera, bongeye gushyamirana, ariko uyu munsi si intambara y'amagambo gusa, ahubwo harimo ibisasu, drone za kirimbuzi ndetse n'imbarutso zigaragara. Ariko byose ntabwo byatangiye uyu munsi. Ino ni intambara ifite amateka maremare, yuzuyemo urwikekwe, intwaro ndetse n'ubwoba. Amakimbirane hagati ya Iran na Israel yatangiye mu myaka y'1980 nyuma ya revolution ya Islam muri Iran. Iran iyobowe n'ubutegetsi bwa Khomeini, ubutegetsi bwa Islam, yahise ifata Israel nk'umwanzi ukomeye w'Imana kuko badahuje imyemerere. Igihugu gishyigikiwe na Amerika n'abayahudi b'isi yose. Iran ku rundi ruhande, Israel yagiye igira impungenge z'uko Iran ishobora kugira intwaro za kirimbuzi, cyane cyane nyuma yo gutangiza gahunda ya nuclear enhancement mu 2003. Iran ubwo yafataga icyemezo cy'uko igiye kugikora intwaro za kirimbuzi. Israel yagize impungenge kandi izi neza yuko Iran ari umwanzi ukomeye wayo. Mu myaka yose yakurikiyeho, Israel yagiye igerageza kandi ikanagaba ibitero bya cyber cyangwa se ibitero bikomeye, igahitana abayobozi ba nuclear cyangwa se abayobozi b'ibisasu biremereye bya kirimbuzi muri Iran. Mu gihe Iran yashinze imitwe nka Hezbollah na Hamas igamije kurwanya Israel mu buryo bwisumbuyeho. Muri Kamena 2025 Israel yatangije igikorwa cyise Operation Iron Shield. Yahereye ku bitero by'indege byibasiye ahakorerwa ubushakashatsi bwa nuclear, aho bita Natanz, Esfahan ndetse n'ahandi muri Iran. Iran yahise yohereza misile nyinshi cyane ndetse kandi ziturutse muri Syria no mu butayu bwa Iraq, zigera muri Tel Aviv muri Israel ndetse na Beersheba. Imihanda, ibitaro, amashuri byose byarasenyutse icyo gihe muri Israel. Nibwo amahanga yose yahise atangira kugira ubwoba, kuko iyi si intambara y'intwaro zisanzwe gusa, ahubwo ifite n'icyo bita nuclear tension cyangwa se intwaro za kirimbuzi zishobora kugira ingaruka kuri buri umwe wese. Akanya kariko kose ishobora guteza icyorezo mpuzamahanga bitewe n'izi ntwaro za kirimbuzi. Nubwo Israel yahuye n'ingaruka z'iterabwoba, Iran muri ino ntambara niyo ifitemo ibibazo bikomeye ndetse kandi niyibayeho nabi muri ino ntambara. Ibikorwa byinshi bya gisirikare byarasenywe muri Iran, harimo ibigo by'ubushakashatsi, za base z'ingabo n'ibirindiro bya drones. Iran yahuye n'akaga gakomeye, abayobozi 3 b'ingabo bakuru barishwe. Ubu ngubu hasigaye ubuyobozi butizewe. Ubukungu bwarasenyutse. Iran yahoraga ishyize hejuru za petrol na za gaze, ubu ibiciro byaraguye, byacitsemo kabiri. Abaturage bari mu myigaragambyo bahamagara ubuyobozi bavuga bati, mwadushyize mu ntambara tutazi. Benshi barashonje, abandi bahunga igihugu. Ibiribwa byarabuze, umuriro warabuze mu mijyi itari mikeya. Nubwo Iran yavuze ko
yihimura. Amahanga yose arimo kuyireba nk'iri gusenyuka yo ubwayo, kandi mu by'ukuri ivuga yuko iri kwihorera. Ubuyobozi bushya bwashinzwe kugira ngo bwongere kugenzura umutekano imbere mu gihugu, ariko abaturage babona ari iterabwoba mu bundi buryo, kuko uburyo bayobowemo ari ubw'igitugu gusa. Muri Iran, ku rundi ruhande kandi, Israel nubwo yahuye n'ibitero by'ubugizi bwa nabi, ifite ubushobozi buhanitse bwo kwirwanaho, ari bwo twitwa Iron Dome. Ino Iron Dome ni system ishobora guhagarika ibisasu bikomeye. Ino rero yahagaritse za misile nyinshi cyane zaturutse muri Iran. Abaturage bafite uburyo bwo guhungira mu byumba byihariye by'umutekano n'ubuyobozi bwihuta mu gusana ibyangiritse muri Israel. Ingabo za Israel IDF zatangije ibikorwa byo kugarura inzira cyangwa se kwigarurira inzira zose za Iran zoherezwagamo cyangwa se Iran yakoreshaga yohereza ibisasu cyangwa intwaro za kirimbuzi. Muri ino ntambara, ibihugu bikomeye nka Amerika, Ubufaransa ndetse n'Ubushinwa byasabye ko ibi bihugu bibiri bihagarika imirwano, ariko ntibyoroshye. Buri ruhande ruvuga ko rudashobora guhagarara rutisubije icyubahiro cyangwa rutamaze kurandura umwanzi warwo. Iran na Israel ni ibihugu bihana imbibi, ariko bugarijwe n'amateka maremare y'urwikekwe, barimo kurindagira mu nzira izagira ingaruka ku karere kose. Iyo ntambara si yabo bonyine, ahubwo ni y'abaturage batagira kivurira, iy'impinja zishonje, ndetse kandi n'iy'isi yose iri mu kaga kubera intwaro za kirimbuzi ziri gukoreshwa, zishobora kugira ingaruka kuri buri umwe wese ku isi akanya kariko kose. Muri aka kanya ubu turibaza, iyi ntambara izarangira ite? Icyo twese tuzi ni uko ubuzima ari bwo bw'ingenzi, kandi amahoro hatazaboneka hatabayeho ukuri, ubwumvikane ndetse n'impinduka hagati y'ibi bihugu. Komeza kudukurikirana kuri channel yacu K&R Docs Empire kugira ngo umenye n'izindi nkuru z'isi yose zibera ku isi. Nimba uri mushya hano, kanda subscribe, kanda like, ndetse kandi tanga igitekerezo. Kandi nimba utarabona intambara, wa muntu we, intambara ni mbi cyane, isiga bibi bihambaye. Andika muri comment ugira uti Imana ishimwe kubw'uburinzi buhambaye, mubwira ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Noneho umusozo w'ikiganiro nabateguriye kiba kibagezagaho nitwa Ronje. Ciao ciao.